Salibonani bakwethu, siyadibana njalo kuhlelo lwenu la amaviki wonke BuzaIbhayibhili likuphendule. Sihamba sisonke labafundisi bethu lapha, abafundisi impofu ezimbili eziphahle indlovu. Bafundisi bami, bingelena abalaleli. Salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu lwayona liviki okhuluma ngumfundisi umpofu uCK. Salibonani balaleli, siyalamukela njalo ehlelweni lwethu lale iviki. Sengathi inkosi ingasibusisa sonke nxa sifunda sindawonye. Siyabonga abafundisi, sesifika ke balaleli lapho esithi thina kusesiqongweni sendaba yethu esikhangele khona icebo losindiswe ngemfanekiso. Sikhangele ithabanekeli, sasuka egomeni sangena endaweni engcwele, engcwele kuvike phela esikhulumile ngendawo engcwele. Emfuna ukuthi ngikutsho ukuthi uzabona ukuthi leli liketane kade sileluka, iketane kade siyeluka intambo ngentambo, iviki ngeviki. Lamhlanje sifuna ukuthi sinanzelele ukuthi esikhuluma ngakho konke lokho kumele ukuthi kusixhume kuJesu. Sikhuluma ngoJesu njengompriest wethu omkhulu, ukuthi konke lokho okusenzakala emhlabeni la kwakuyi esingathi ngesilungu yi-photocopy. I-original copy yakhona isezulwini. Ngenye indlela ezulwini kule ndawo engcwele, kule ndawo engcwele. Njalo uJesu nguye ongumpriest, hatshi abapriest ababelapha emhlabeni. Abafundisi ke baza kuhluba indlu ekhasini behlukanise imbambo lomgogodla ukuthi sikhuluma ngani nxa sikhuluma ngoJesu njengompriest wethu omkhulu ezulwini. Siyabonga mfundisi. Nxa sikhuluma ngoJesu njengompriest ezulwini, ngifuna okwakuqala sikunanzelele ukuthi hanjo sathi ukuthi imhlatshelo yonke yayikhomba uJesu. Sase sithi ukuthi laba priest labana ababesenza inkonzo zasuku zonke babemele uJesu. That's right. Sakuthinta futhi ukuthi lo mpriest omkhulu wayengena kanye endaweni engcwele wayemele uJesu. So ke namhla sifuna ukuthi siqhubekele phambili siveze ukuthi kungani uJesu kunguye umpriest omkhulu. Hallelujah. Isigaba sakuqala mfuna sikhangele ukufa kukaJesu. Sizakhangela uMatewu ngo-27 ikakhulu kusukela evesini lika 45 siye kuma kwelika 56. Mina kangizi ukuwabala wonke amavesi, kodwa emfuna ukukuthintayo ukuthi ekufeni kukaJesu wahlaba umkhosi, wamemeza, wanikela umphefumulo wakhe. Nxa wayekwenza lokhu iBhayibheli yasitshela ukuthi kwaba lomnyama omkhulu, kwaba lokuzamazama komhlaba, kwagqekezeka, amathuna avuleka, labangcwele ababefile besemathuneni bavuka babonakala ezitaradeni zaseJerusalema. Le veyili elalisehlukanisa indawo engcwele, le ndawo engcwele ladabuka kusukisela phezulu kusiyafika phansi. Kusitsho ukuthi kwakungasela veyili yana ayisehlukanisa ukuthi osendaweni engcwele angabona okusendaweni engcwele. Lokhu kwakuveza ukuthi indlela yayisivulekile, ngoba iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe elinguJesu laselinikeliwe. Yikho ke khona phana kuMatewu ofana na iyakuthi ukuthi lo mpriest wayesethabanekela lapha emhlabeni wayelenqama ayilungiselele yabaleka, kayisafanga ngoba iwundlu likaThixo laselifikile. So ke nxa sisuka laphana ke mfuna futhi sikhangele isigaba esilandelayo sokuvuka kukaJesu. Ngizafuna ukulirefera kuJohane isahluko ngesika 20. Mfundisi ngubamba umlomo ungakafiki khonapho ukuthi abalaleli bakubambe kuhle ukuthi wena iveli lethempeli. Yebo. Ladabuka lisuka phezulu lisiya phansi. Yebo. Okuveza ukuthi kasiso sandla somuntu. Khona khiyana kwake kwenzakala phambilini kumbe kwakuqala ukuthi kwenzakala. Lokhuyana kwakuqala ukwenzakala. Kuveza ukubana ke umuntu umlimi wayesemvulela indlela yokuthi angaze abuya ngezinyamazana leziyana, ngoba kwasekufikile umpriest owayesokuthi siyangena ke endaweni yakhe ngelakhe igazi. Ngenye indlela inkonzo zonke leziyana, yebo, singabeka ngolumi lemzini olwesikhiwa za expire zaphela lokho. Lo mpriest umsebenzi wakhe waphela kunjalo. Yabe ngithi mina khona ukuchasise kuze kuzwakale kuhle kubalaleli ukuthi hayi khona kukhanya ukwenzakala kwentona lana kwakulento kwakuyimele nje kuyikuthilo. Kwesinye isikhathi bangakukhutha hayi siqhubekela phambili. Ngiyabonga mfundisi. Bese ngisiya kuJohane isahluko ngesika 20. Ikakhulu mfuna sikhangele kusukisela evesini lika 11 sehle siyefika ukupheleni kwesahluko. Sihlangana labafundi bakaJesu besiyethuneni
ngosuku lwakuqala bathole ithuna livulekile babuyele. Kodwa uMaria uMagadalena uyasala khona phana ekhala ezibuza ukuthi kambe umzimba kaJesu sebewusengaphi. Kuthutsha ke amadoda amabili embethe ezimhlophe kwakuzingilozi. Bese zimbuza ukuthi kanti ukhalelani. Nxa zikhulumisana laye naselenyembezi emehlweni uyathalaza emaceleni ubona omunye enye indoda esithathu. Yena abe secabanga ukuthi ngumnikazi wendawo lapho kwakubekwe khona ithuna likaJesu. Abe sembuza ukuthi ntshengisa lapho umbeke khona. uJesu kwakunguJesu indoda leyo. Ibisimiza ngegama ithi Maria. Yena wahle wezwa ibizo wananzelela ukuthi inkosi yakhe. Wathi Rabboni, wathi uyamdumela. Wathi hayi ungangidumeli ngoba kangikayi kubaba. Hamba ke uyetshela abafowethu abafundi ukuthi ngikona ngizakuya kubaba la kuNkulunkulu wami la kuNkulunkulu wenu. Siyehlangana endaweni esasivumelene. Lapha kusivezela ukuthi uJesu ngemva kokuvuka kwakhe into yakuqala ayenzayo ukuya ezulwini ukuyakhangela ukuthi umnikelo ayewenzile ukuba ngumnikelo wezizwe zonke lomhlaba wonke lowezono zabantu bonke wamukelekile yini ezulwini. Ungakhangela ke isigaba esilandelayo khona phana. Ungakafiki kwesilandelayo mfundisi yekela ngikuphinde ngibambe umlomo enxa singancedisana mfundisi lapho ukuthi yona lindaba okhuluma ngayo ukuthi athi yena ungangibambi. Kumele sichasise kuhle ukuthi bayibamba kwakulani ukuthi abanjwe. Kungani uJesu wala ukuthi uMaria ambambe. Ngiyabonga. Yeah. Ngizathinta okunye uzacwalisa umfundisi uOf. Isizathu hanjwe yena wayesanda kuqeda ukunikela njengomnikelo. So wayefuna ukuthi abe leqiniso ukuthi umnikelo lenkonzo yayenziwe yayamukelekile yini kubaba ekhaya ezulwini. So kumthinta kukaMaria kwakuza ukuphambanisa icebo lonke. Maria phela anti lapha kuthi ukuthi mfundisi singakhuluma ngokuthi ku Testament elidala okwakusenziwa inkonzo lezi ezomfuzisela. Angithi siyakhumbula ukuthi umnikelo wawuhlolo njalo umnikelo wawungamkeleka kumbe ungamkeleki. Kusiya ngesimo sawo. So lapha uJesu indaba le uyayigcizelela ukuthi angikafuni ukuthi ke ngithintwe ngingakayivunywa ukuthi okwenzile osokunjani sokwanyukela ngifuna uyabonakala njengobana nginjalo ukuze ngamukeleke bese ngiphenduka. Asihle siqede bafundisa ukuthi wamukeleka ukuthini kwakhona enxa mfundisi uMpope sesiyakhona ngambambu amatomu laphana ukuthi wamukeleka sitsho nxa ukwamukeleka. Okay. Ukwamukeleka umsebenzi womhlatshelo ngokuhlambula kumbe ukuhlawulela isono. So nxa kuthiwa umhlatshelo uyamukeleka ukuthi uyavunywa njengenhlawulo yesono ukuthi abantu sebengathethelwa ngenxa yalowo mhlatshelo. So nxa kuthiwa umhlatshelo kaJesu uyamukeleka kuthi kwakusithi ukuthi ubaba kumele avume ukuthi uJesu uyinhlawulo yesono. Isoni esivuma isono sesingathethelelwa ngomhlatshelo kaJesu oyiwo osuthisa ukulunga kwaNkulunkulu kumbe ovunywa nguThixo njengenhlawulo yesono. Nxa sivuma loba senzeni loba kumbe ikubulala loba senzeni yikho osokukhulunywa lapha ukuthi loba zibomvu njengegazi ngiza kuzihlambula zibe njengongqwaqane kumbe njengoboya bezimvu kuIsaiah 1 ivesi 18. Ovumayo uJesu kuphela ipassword. Ngubambili. Ngiyabonga mfundisi. Yes. So ke ngemva kokuvuka kwakhe uJesu sizananzelela ukuthi esehambile ke wayezulwini wayenziwa inkonzo yokwamukelwa kwakhe waphinda waphenduka futhi. Wazahlangana labafundi bakhe. Esehlangana labafundi bakhe wabuya wasibachila uthumo esikuthola kuMatewu 28 ivesi ngelika 18 kusiya kwelika 20. Athi nxa esuka khonapho siye encwadini yomsebenzi futhi isahluko sakuqala. Esebabonileke lababethandabuza sebekholi ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo. Babona lamanxeba oThomas. Wabuya futhi waya entabeni esesiya kwevalelisana labafundi bakhe. Kodwa indlela ehlukana labafundi bakhe bona babengakunanzeleli bambona ke seqala nje ukwenyuka esakhuluma labo esenyuka ephakame siyaphezulu. Bathi lokho besamangeleke kwathutsha amadoda amabili embethe ezimhlophe. Bathi madoda aseGalili limeleni lapha lijolozele ezulwini. Zingilosi lezi zasikhuluma labafundi bakaJesu. Yena lo elimbone indlela ayinyuke ngayo siyezulwini yiyo iJesu indlela aza kunjani azakuza ngayo. So ke uJesu wasebuyela ke ezulwini. Ebuyela ke ezulwini sifuna ukukhangela isigaba esilandelayo ukuthi wafika waya ngaphi kwendawo. Nasi indawo. Ozola mfundisi. So ke ngicela ukuthi siye encwadini kaMaHebheru. Ungabala kusukisela uMaHebheru 1 kuye kuMaHebheru 7.
kodwa ke mina ngifuna sithinte ikakhulu usahluko ngo8 ngoba yiso esigoqa ilokuzeni esiyisifinqo sika chapter 1 to chapter 7. Simthola ke kathesi uJesu ngizafunda ikakhulu uverse ngo5 no6 ngifuna ukuwafunda lawo mavesi. Afunde futhi. Ithi yona ke isitshela ukuthi uJesu efike ezulwini wafika wangena endaweni esethabanekeli lasezulwini elalingenziwanga ngezandla zomuntu njengaleli lenziwa nguMose kodwa elalisezulwini lenziwe nguNkulunkulu. Ibisisithona ke wafika wangena endaweni endlini yakuqala endaweni engcwele. Ibisisithona ke bakhonza endaweni engcwele engumfanekiso lesithunzi sokwasezulwini njengoba uMose esetshengisiwe wakwenza ithente walaywa ngokuthi qaphelisa ukuthi ukwenza kwakho konke kube njengesifanekiso wasiboniswa sona entabeni. So ngenye indlela mfundisi uJesu lapha uthi isigaba sokuqala wangena endaweni engcwele. Kunjalo mfundisi. Besibhuqana layo lapha amaviki angikwazi ukuthi mangakadlulileyo ukuthi kulani kule tafula yesinkwa kuloluthi ezisikhombisa ukuthi lwezibane ezisikhombisa then bese kusiba lelathi lempepho. Yeah, so yindawo esikhuluma ngayo. Asuka angena kiyo indawo le nxa engena kiyo singakadluleli phambili lapha ukuthi nxa engena kiyo yumsebenzi osenziwa ngabapriest. Asibiyeleni mfuthu emva kwenza ukuthi abalaleli bahambe lathi. Yes. Angithi sithini lapha? Sithi thina angithi sacacisa ukuthi kulemsebenzi esingayifinqa ekuthiwa ngama daily service ababeyenza endaweni engcwele insuku zonke lapho kwaku ekuseni ntambama. So uJesu esuka la wangena endaweni engcwele esenza khona kanye lokhuyana okwakusenziwa ngabapriest insuku zonke ukwenza umsebenzi wokuthethelwa kwezono ezazivunywa nini insuku zonke. Yikho ayekwenza khona phana endaweni engcwele. That's hallelujah. Engxenye khonapho mfundisi lesikuthini ukuthi wafa ngo-AD31. Okay. Njengokutsho kwembali leBhayibheli kuyafakazelana. Siyabonga. So kusitsho ukuthi ngo-AD31 kulapho afika angena khona endaweni engcwele. Okay. Siyabonga. Mfundisi Bob. Engxenye khonapho enye indaba esingafisa siyigcizelele. Ngifuna ukukhangela uSambulo chapter 11 verse 19. Ngifuna ukugcizelela umcabango ukuthi kule tempele ezulwini sanctuary. Ke sizwe lapha ithi yona ngakho kwasekuvuleka ithempeli likaNkulunkulu ezulwini. Ngase ngibona umthokotho wesivumelwano ethempelini. Antu ukuthi lapha iBhayibheli yaqamba ukuthi kulomthokotho wesivumelwano ngaphi? Usambulo 11 iverse 19. Iyaveza ukuthi kulomthokotho ezulwini ethempelini likaNkulunkulu. Ukwenza usibe kwazi ukuthi konke okwakusenzakala emhlabeni kwakungumfuziselo kweoriginal engaphi esezulwini. So then bese sikhangela ke incwadi kaMahebheru. Incwadi kaMahebheru incwadi eveza ubukhulu bukaJesu obungeke balinganiswa lokunye. Ungakhangela uMahebheru chapter 1 iyasivezela ukuthi uJesu umkhulu kulezi ngilosi. Iphindi iveze ukuthi uJesu umkhulu kulaba prophet. Uhambe ku chapter 2 ibisisivezela ukuthi uJesu umpriest olesihawu lothembekileyo. Uchapter 3 lo 4 ibisisitshela ukuthi uJesu umkhulu kulo Moses lo Joshua. Ube susuka la ku chapter 5 lo 6 usungayikhatshana angithi asobantu okudlala labo phela. Hayi amadoda azwayo la oMoses labo Joshua nxa ufuna ukuthi amaJuda baphumane lawo ekhuluma kubi ngalawo madoda kuwe asomadoda okudlala. Hayi kodwa iBhayibheli yasitshela ukuthi uJesu umkhulu kulo Moses lo Joshua. Iko khulunywa kana pana ku chapter 3 lo 4 ungadluli engxenye kungezela khona mfundisi. uMoses nguye wayenza ithabanekeli lapha emhlabeni eliboniswe entabeni. So kasuye umuntu okudlala ngoba wayenze umfanekiso wethabanekeli lisezulwini. Ikabe ngikuthi ukuthi uMose uNkulunkulu uthena abaprofeti ngikhuluma labo ngembono lamaphupho. Kodwa uMose ngikhuluma naye ngobuso njengomuntu okhuluma lomngane wakhe. Kodwa iBhayibheli bisisithi uJesu umkhulu kulo Moses. So uJesu waso ukudlala ikakho esingamqathanisa la. Ibisiveza futhi uJesu umkhulu kulo Aaron. uAaron uyaziwa futhi kumaJuda nxa ukhuluma ngompriest omkhulu kumaJuda ibizo lakuqala elibuyayo libizo lika Aaron. Kodwa uJesu kalinganiseki lo Aaron umkhulu kulo Aaron.
Ubese usiya ku chapter 7. Chapter 7 lapho sithi uJesu umkhulu Aaron ngesizathu sokuthi ubuhlobo lobupriest bakhe kalufani loluka Aaron kodwa lufana loluka Melchizedek. Yindaba uJesu kuthiwa umkhulu la. Ungakhangela abapriest bonke uAaron labanye bona ubupriest babo babuyipriest obuphelayo ngoba bengabantu abanjani abafayo. Xa ufunda uHebrews 7 verse 22 siya ku 28 iyakutshela khona ubona babesifa ubupriest babo bucina kodwa uJesu wafa wavuka aphinde afe futhi uphila phakade ungumpriest owaphakade kafi futhi. Then okunye sikubona lapha ukuthi labana abapriest beTestament elidala ababe ngumfuziselo babe yizoni babe sona kodwa uJesu konanga uHebrews chapter 2 uthi yena kawonanga ngitsho lasemcabangweni wakhe. So wayengumpriest ongonanga. Abapriest futhi laba basemhlabeni ngenxa ukuthi babe yizoni babedinga ukwenzelwa umhlatshelo. Kwakumele bona baqale baye kwenza umhlatshelo sike sayithinta indaba. Kwakumele aqale kwenza umhlatshelo wakhe lemuli yakhe ngenkunzi. Kodwa uJesu kadinga imhlatshelo ngoba kalani kala sono. Okunye futhi abapriest laba abeTestament elidala bona babe senza imhlatshelo ngezinyamazana babe ngayenza imhlatshelo ngegazi labo kodwa iBhayibheli lithi yena uJesu yena wenza umhlatshelo ngegazi likabani lakhe. So ubupriest bakhe bukhulu ngoba yena kadinga imhlatshelo wenza umhlatshelo ngegazi lakhe. Ibi sisitshela futhi ukuthi igazi leli lezinyamazana leli lali ngahlambululi isono. Hayi lali ngumfuziselo kuphela lali ngumpikitsha lali ngumfanekiso kodwa igazi lika Jesu yilo kuphela elinjani elihlambulula isono yile lihlambulula isazela. So upriest buka Jesu bukhulu futhi ngaleyo ndlela. Mfundisi kumnandi kakhulu. Indaba emnandi kumnandi kakhulu ngoba omunye waze wathi yena etema uchaka. Wathi ingqungqulu emadolobomvu ngokuguqa egazini labafokazana. Wathi uJesu ingqungqulu emadolobomvu ngokuguqa egazini layo. Indoda emadodeni akakho ngaqhathaniswa layo. That's right. So okunye futhi sikubona lapha ukuthi laba abapriest ababekwenza kwakungumfuziselo. Kwakungumfuziselo walokho kwenziwa ngubani nguJesu. So ngifuna ukuthi ubambisise ungakhangela uHebrews chapter 1 usiya ku chapter 7 ufana ngesikhiwa la lokho kuthiwa idessert. Ukudla okubuya kungakabuyi ukudla. So kodwa nxa usiya ku chapter 8 verse 1 uPaul uthi ezintweni zonke sesikhulume ngazo la umgomo wazo nanga. Ukuthi amaviki onke ladlulela. Amaviki onke ladlulela besitshaya idessert la. Kodwa namhlanje sikhuluma ngendaba ngokudla kudla. Umgomo ukuthi silompriest omkhulu ongene endaweni zezulwini ezingenziwanga isandla sobani somuntu kodwa ezakhiwe nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Konke kade sikukhuluma lokhu namhlanje sikhuluma inziki yakhona indikimba yakhona nguJesu khona sidla kade lapho bekuyidessert lapha. So sikubambisise khona lokho so ukungezelela khonapho zonke lezi izinkonzo lezi ngenxa yokuthi kwaze kufika inkonzo kaJesu zadle zaphela. Zaziyisithunzi salokho kumele kubuye ngoba ungabona isithunzi somuntu kawukabona umuntu ngokwakhe yena umnikazi uyabezathutsha. So inkonzo kaJesu ifika kwaze kufikile yena uqobo umpriest omkhulu. Mfundisi into etsho ifanana lokuthi nxa sisakhonjwa kudala ungakabi le WhatsApp yawusiba lo mfanekiso intombi ukuthi lokhu ukhangela ubuka kodwa nxa sifikile intombi suyithethe ngoba lokhu ubuka umfanekiso kunjalo mfundisi siyabona. Njalo kunye futhi esikubona lapha incwadi kaMahebheru incwadi enhle kakhulu engifisa ukuthi ngaba amaKristu siyathatha ithuba lokuyibala ngoba incwadi le isikutshelani sikutshela ukuthi wena kathesa awusadinga impriest emhlabeni. Nxa wena ulohlupho kumbule sono sokumele uguqe phansi utshela indaba yakho kubani kuJesu ngoba uJesu nguye umncengeli wesivumelwano esingcono kulesabo Aaron. So umuntu munye ngamunye ulelungelo lapho khona awusadingi ukuthi hayi izono zami kumele ngazithethelele lingazaye ngigade ngiye Israeli ngiyedinga omunye umuntu khona ngale kumbe ukuthi uNkulunkulu angizwe kumele ngiqale ngiye komunye umuntu ngigade kumbe ngiye mbhadala imali kumbe kube njani lapho khona as long as ukholwa kuJesu indaba yakho uyayitshela uJesu indaba yakho uyivuma kubani kuJesu. Ayivunywe umuntu yini ivunywa kuJesu nguye ongalungisa umfundisi. Ivunywa kuJesu nguye ongalungisa indaba yakho. Siyabonga abafundisi isikhathi sesingani sesifuna kuphela kodwa ke imbonani khonapho kumele sifake isihloti ukuthi sithi thina uJesu ngumpriest omkhulu. Nguye othwala izono zethu. Khona athi sikubona khona kana ukukhuluma umfundisi ukuthi incwadi kaLevi leka Mahebheru
libhanti lebhurukwe. Kunjalo. Ungakuhlanga kumele ukuthi ukukhanya nxa ubala incwadi kaLevi iyakukhomba phambili. Iyakukhomba kumaHebheru. Linto esikhuluma ngayo le izakwenzakala, izagcwaliseka. Sithini kuJohn kubalaleli sesifuna ukuthi sigqibe. KuJohn kubalaleli ngifuna ukuthi sikuncede kule verse ethi yona silomeli angazi ukuthi seduzane verse silomeli nxa umuntu esona. UJohane ngithi. Yes, chapter 2 verse 1. Ithi yona ngililobela lokhu ukuze lingone. Kodwa nxa selonile silomeli uJesu Kristu. Esikweni kuthiwa advocate. So lapha silethemba kuJesu. Yindaba esibona kwezinye isikhathi abantu bayawela esonweni. Umunye umuntu engcenye afisa ukukhalala impilo. Kumbe ahlazikhala. Omunye afisa ukuthi azibophele yes. Kodwa lapha indaba iyasitshela ukuthi ithemba likhona. Loba isono sisikhulu okunganani. Lo muntu esebeyisigebenga esinganani. Nxa esiza kuJesu kulomeli kumbe ubulela abantu abangaki angikwazi. Kulabantu kuthiwa ama serial killers ababulala abantu abanengi. Yes. Yena lo njalo kule enye ingoma engiyithandayo ngolimi lwesilungu ethi yona the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Bayisoni esinkulu kulazo zonke. Ngesikhathi sithi ngiyakholwa kuJesu sivuma isono. Ngalowo mzuzwana isono siyathethela. So yili ithemba esilalo ngoJesu njengompriest wethu omkhulu. Hayi bafundisi indaba emnandi kodwa isikhathi esihambile. Angazi ngamafitshane nje. Singathini kubalaleli? Ngibona sesikuchilo ukuthi ithemba likhona. Fundisi. Esingakutsho kuphela ukuthi silomeli owalingwa ngendlela esilingwa ngayo, owaphila impilo esiyiphilayo, uyasizwela. Okwethu okumele sikwenze kuphela ukuthi nxa sesilingiwe sahlangana lobunzima sawele esonweni, kasiyeni kuye uyasithethelela. Sinenhlupho nezilingo balaleli ingoma itsho njalo. Konke kasikuletheni kuJesu. Siyabonga abafundisi. Kuvikela izayo siyaqansa. Siyaqansa sizama ukuthi indaba lesifikise ngiyayibona esiqongweni. Kodwa siyabonga abalaleli lethemba lokuthi ngemakhaya siphathisekile kakhulu sibhala amavesi nxa uthanda ukuthi wazi okunengi okunye sikukhulume ngenxa yesikhathi esifitshane kodwa ungafuna ukwazi okunengi lezi ngwalo ezifundisa ngalokho ukuthi sithinte kunombolo 0718444196 0786204000 zinombolo zocingo 0718444196 WhatsApp 0786204000 nxa uchaya ucingo. Inkosi libusise ngemakhaya ngimfundisa uNdlovu amaviki wonke sindawonye inkosi belani ngiyabonga.